روجباش روجا آلا کردی لهمو ملتی کرد از پیروز دکم امی دست پی بکن به سرودا عراقی بشو خاطره به روجا پیروز جارد روجا آلا کردی لملتی میں پیروز به راستی ده مالپرا انا کسی ده ریخستنو پارتین کردستانی یه دروی ولاد ده داخویانیه که دبیجن روجا آلا کردی لهمو ملتی کرد پیروز به جبرگو همو ولات و قلن جهان سمبول و نشانين نتوي هنا جبر که آلا رنگین اوجي سمبولا قلي ما كرداي وقت زانین ده حفده کانونا 1945 ده کومک خورتن کرد و پیشمرگن پارتیا دموکرات آ کردستانا ایرانی لباجار مهاباده یه روجلاتی کردستانه لسر آواهیا دادگاه مهاباد آلا کردی بلند کرن ده سالا 1999 ده پارلمانتویا هرما کردستانی روجا حفظه کانونی وک روجا آلا کردی راگهاند براستی آلا کردی یا ایرو هاتیه ناس کرن همان آلا یاگو دی سالا 1920 ده جعالیه کوملا جواکی یا کرد هاتیه پجراندن و اف آلای دی سالا 1927 ده جعالیه ریخستنا خویبون لسر چیای آگری لباکوری کردستانی هاتیه بلند کرن و ونه آلا کردی دی سالا 1932 ده دروجنامه هواره یا هجمار 11 ده برنگ هاتیه وشاندن هر وها حکومت کومارا کردستانا روجلات دی سالا 1945 ده اب آلا کردستانی قبول کر یا گو سالا 1920 ده جعالیه کوملا جواکی یا کرد و هاتبو دست نشان کرن لی حکومت دو گوهن گنم و لپشت و چیا و دارک هنارا لیزی دکر و لسر نویسان ناوی کومرا کردستانی وک آلا کومرا کردستانی هاتیه دست نشان کرن و بری روخاندنا کومرا کردستانی جی سروک قاضی محمد نمر
آلا کومەرا کوردستانê radestî Melle Mustefayê Barzanî kir û got Ala Kurdistanê biparêze, ez bihêvî me ev ala Kurdî nekeve erdê. Bi rastî Barzaniyê Nemir bi dilsozî ew alparast lê ne bi hesanî. Bi xwîna pêşmerga û wêrankirina bajar û gundê Başûrê Kurdistanê 18 cara û koçberiya Kurdistaniya 18 cara Kurdistaniyê Başûr barkirine û bajar û gundê wan wêran bû. Bi vê xwînê Ala Kurdistanê Barzaniyê Nemir parast û piştre Kek Mesûd û Nêçîrvan û Mesrûr. Heta gihaştin vê estago ev ala Kurdî li hemû dewletên cîhanê hat bilindkirin. Her wiha ala Kurdî wek nirx û simboleke netewî zêdetirî 101 salin got hatiye qebûlkirin, ev roja got ala Kurdî bi hestên welatparêzî hatiye bilindkirin û divê ev ala ji bo hemû gelê Kurd di cîhanê wek ala Kurdistaniyan bê qebûlkirin. Em bi hestek netewî ya bilind û dilên germ di vê roja dîrokî ya roja ala Kurdistanê gelê xwe yê Kurd di seranserî Kurdistanê pîroz dikin. Em bihêvîne ala Kurdistanê her û her bimîne bilind û naşkê û danayê ala Kurdan. Derheqê vê rojê de me helbestek li ser rûpela Doktor Ezzedîn Naso xwend dibêje ala Kurdî pîroz e, pîroz e, pîroz e. Ala Kurdistan û Kurdistaniyan e. Ew nirxdar pakijî û sermedî ye. Ew nîşana hêvî û azadî ye. Dema aşitî û cengê çikandî ye. Pêşmergan bi xwînê parastî ye. Al û welat her du cêwîn e. Bê ala Kurdî dewletbûn nîne. Bû welatî al taca zêrîn e. Bo me Kurdan ew ba û jîn e. Kurdistan Newroz û al ti car naçin ji bîr û xeyal. Barzaniyê Nemir me bi gişt hizr û bal. Bernadim doza bav ba pîr û kal. Bela em yek bin biran û çareke tir nîne. Bo xatirê serxwebûnê bidin gel mizgîn e.
çi qas dijmin hov bin jî tu guman nîne ala rengîn û pîroz tê her bimîne. Ji bo kesê Ereb jî ez dibêjim hâdâ el-yûm yûm el-alem el-kurdî. العلم هذا العلم رمز كردستان، رمز الكرد وكردستان، رمز الأمل والحرية، البيشمركة حاميها بدمائهم. العلم وكردستان توأمان. كردستان ونوروز والعلم الكردي هما رمز الشعب الكردي. جارده از روجا آلا كردي لحمو ملتي كرد لهر شارپرچه كردستاني ولجيهاني بيروز دكم وقال لك سپاس گوهداري آور.